Tesa wa Assin North one come akumanto won yam na by-election we ne de wo mo fa ne kokokura wo mbedi so enkunim na wa na MPP fo nso pie ho no so ya de wo mo ka bia ne ho mu Adom TV Kasee etwaso. The straight mean for Gyakie Quason over 3.5. Yaji sit no they free NDC for them. MPP ni NDC amanyuku no egu ahoboa so a wodo wo ho ebehye by-election a electoral commission for ebeye ewa Assin North Mensinmu ewo 27 June no owura James Gyakie Quason NDC amanyuku no edne bepretumi sanso na MPP amanyuku no so ekoyi owura chasopoku a ono ene ebedi party nanimu na no na deputy communication director of Finfinimante Muma NDC amanyuku no kirese ahoboa NDC fo aye no say bet na wutwa nka ye straight win. Say bet na ye twa na nka wo the horse na beto anka be say ye straight win over 3.5. Me come NDC nti straight win for Gyakie Quason over 3.5. Senti America sa ne say Assin North ya wa ha sisi ayi. The MPP cannot boast of even one project wo betum de akere say eyi na ya amanfo mo nhwe ho na mo nto abema anye ye kura Assin North fo ka say NDC amawon bibia no wamawa confident polyclinic with this alone ebetumi win elections ama honorable Gyakie Quason and inti ekwemiye I've been in this constituency for the last 2 weeks and I think say to abandon na MPP ya 40% I will be surprised. Nani nyemu no Bono is regional chairman na waka NPP national campaign team we ba Assin North no kire se adwuma ban aye e wonpotem ho no omanfo no begina so ahye omanunyam e wo ba election ma bo afro kakra anye bia mahu astrotef eye namafo akunkansie bra park atosumie okokuhia no se hospital yen MPP ni egusu a yesi amabe oba brekunsu so a agenda 111 eno so ekoso abraadu no enchebria no bebewie na uye no firi ho a wohwe akware a begusu eya e kire se MPP aban ye ne nipa abai wo Assin North edini